بسم الله الرحمن الرحيم. watukufu tusana salamu juhanyu karanga oda kan chashi ri hadisi mabi tena ye habari ya actualite ilor moze rezo hasan de deba ya Said El Arif nana opposition kaya alhamdulillah wa Said Bangyon Jemando Shalla Zimari William Mbabi Tizamba juzi ngamloje Mbabi leo ukaya ya jukanjema denge yangu kaya hana mruta ho Said El Arif Mbahindu na pare mdu fulani alafu ngamjuo na ledu jala ho andwa na mbio wandu antinaze vokali kawala harmu dawla haki wala hadha wala fanja wala harfa amrina na muhemambe mwamba ngamanya dawla haki abona muhemambe zenongwanyi kamna ujome ngamanya haki shanga mwana ngamuiwani au kote nzima ngamanzo mwambe problem za hanyu shanga ndo kesisi dora ambe badala hanyu tidelilo karna kamna rumia sisi kartina bezwe rambilu aze problem za hanyu zongarze juwao mimi sina bezwe mnambe kabala ila rifo laja yuzo sina bezwe yo amjuo nyinyi na mabe mrete na mzeze vokali na mzie bona haumro he hom jimdangaria shamti kayho mdo hafanya bala ula umale kam daraja za tena mjovuma zina hanyu na mjokanga mjo tambishwa mshele hoka kanziti abantu msojamrambulwa haumhifadhini msojamu anyanyanyo sojam mtambishana wamlapizani hawamsindihani ikayamu ibe hatena ikamnirejezi zanganyo mfukare mlo Ulaya mambanyi maopoza zarija zamzu jonsu jwasena darondo lo Marseille amjuo nane agence apordana nga menda paraze bia watamisha tanta tsaminka hazilibi amujuo sasa suzinga rambabi abo ngetu do karinga amana rija ha ngarshina na ukisiasa la funga ndanya nganyo harahum gabili jemdo babo idribala wala jamindo biba la mimdo dawla haki shabala min ana amum labioni bano kamdum mbe message tena ngam yotaze audio za hanyu ngam yozi partage ni mazima mzimi bure ta registre mi ujozo njuka amindo ujozo njuka anda nambe usakati fanya pression sulu fanya pression ni mtu mimi sulu fanya pression ni mtu mu hamba hizo nanzao nambe amwengemba biyo amandoni ni mambieni hadisi arija nunga muijua nsijua sena ngamina wandolo maure ngabo alunga zijabanu ngabo walunzuani ngabo amwali ngabo na walobonze imo wenji wanzanza mbere ngo halele hata njaparo kubali akainuti iyo tisiasa yafera heka na mzini wa mtizini yafera hanyi kamra zinu hadana zina kadabila zina kadara nguso alunga songo ngwajwe mshanga zo kubalo zini wa yafera hao afera hao amjua sanjukana nzambe sanjukana toze zo pia ngamini za mjujua mdatini fanye pression na maabe kwa mjua nao balaye mwana mshwarija kajamandabo shabo bozetuni sikartuli na urambie zensa vuza hanyu zogarzi juwao kaya yembana mai hansi yembana ya unafiki na uhadazi na ugambe na ususu yoneze mbana mzifanyao hiyo kamchwana na wabadili nongo komori zongarzi juwao kartana bezorambie wandu mzinani mapesa ngarwa juwao kartana bezomrambie wandu wamenya zindula za wandu ngwajulwao watu wanya umondolani wandu washe ngwajulwao
kartina bezo jodo mbakaya hamjo mvubuani wavumbua ya mferaho shawa ngwajulwao wambe uti wambe ngwajulwao wanjo mala hona mengwa zungwa wandu waruhare ngwana ndo wanambuwe ngwajulwao siparombiani hadisi banu yahunda mnai mwana mwamahame yakanta zungulwa ni fahari aruhanga ya mrende ziyo yale tizamba banu ngono tizamba basi tikonfirmi wazo ni mndu wa daula haki yani hajimbe swaliha ambaye zokola tolandu zahe na mwana huo hizo zote zamba halemba bino wandeje zao ya mwanzo nambeka ngasina za information zanyu pia uchafu utarahafu ze detruma mfanye pia ngarzi juwao bozetu kusina bezo odoje warambia akayo ngarjuwa nzima hanzima ya feriari janali mhaji yo ibira mwezerezo ngejulwao imba hindo izina limhaji zo pia ngajulwao pasko alimhaji hazamba mwezerezo audio circule pia ngajulwao. Donc kabati mndu sisi au mimi ntina besoin ya namle problem za rija zonga rujwao hauze namna mwenshi wihone zendabu kabalanga mwanyo dola haki mtangise wandu azemali zilio zonga rujwao esharudisa wandu arme mandamano ngajulwao ngono abonge karsina besoin mnambie kazo zonga rujwao ekando zambe arjo zamba shemana arto zamba yoti siasa wakati dukandar zambe karnao ulenzwa mvu sisi ngarjamba siasa zikumnar deri mdeye karnao ramdu shazi tarahafu ze mandamano hanu yao mandamano ndabu hanyo zuka julao hale mana mabaki watano ndizo ndo mrambuani haina mndu ya haja mtu mwenye shefu atango ankiwa hali shabu ngandaje harajar nikele sohunu abonge atampaka ndabo msukamle juzi zikasimla hani mpango yakana nubitse masihu imana na uzahiri tilitoje la abanu keri ribakisha rumesiasa sheka kamtandar bakar mesiasa ngarjwa hizo zetu no komena sabala pia za ndo daula haki hizo ngarzi juwao uchamfu hanyu ngarzi juwao za ndevu za hanyu ngarzi juwao za ndola za menyeha aniye bila hezi ndola za menyeha ngarzi juwao zemaliza mwa zetu ndo pia ngarzi juwao zetriko makamare bala ani marenga abdala kwa mdumia mahuza triko mangeze mali mwa zetu abasamso mlapiza na bimana mana zemali zinji za liwaiho yabona boka bafungwa wandu manenga mafanya triko makaudoa huza abonge basi kartina bezo mdambio uchafu hanyu strafu za hanyu na wizi wa hanyu wongo julwao ojulwao de manya matsambalia mtujo paro sakanyiha abonge atampaka ndabo watukufu yakandani kemle shado makinishe mwanamswa rija kakuna ushina urende rija dhahabu na rejangu jula rangu komori banu heya uri deheli wanzao shawamba jini ngwara ani ngwambao wamba ize deturno marija wafainya yamangu wafanyo jango ufanya rengeze malizo bahi suhambie hadisi hema indikapi mandikapu ya komori watanga kanda hule ambulance rijaja wazinye fedha hiyo nyondo mdongo wao za dohunda rijala rinyo na mdambi ya muhibirindo yani ya mvukishando emana rija totwa prizo hindi emana avukara je komori hindi na mdambi ya kaka mambo kweli ba mduwa ngari mjuwao kajamardo mtoa publicite shemana leo rijajenda da mduwa muhibiri ya mvaza nguo ya mdenda mndu ya beti mndu lazima ke pula sheo sharija kana do pandu sheo ikana pula sheo wangenyo ndu zahina muhenyonga hata sheka ngupo sheo ngujo pula sheo
tosa na salamu juhani.